the dues the money bonnie 75%. Thangnaya chungjohon or salai pro. Guardians by Gazara B.Ed students rock by salai many pore ekdom sukrugu salai many pore. Amanana sung agreeing ka nirok by ka nirok agreeing ka that some agreed point to borrow BTK 75% of your total dues. Some remaining Chungama Sitan Tonka according to ini 68 Jonano 25%. 20 total 29 lakh 8,125. Ini honorable chief executive members, the honorable EM, they are not check ini ya pernah. Enggak niro ni dues no teka pano niro clear clay certificate niro nadi. Apa sani? Poin. Ini jora saya jora was no subaka. Anda ke hanya hari pipeline hambai maya peru. CM sano sungku jago banyak malai meni. Tai hambai maya peru jangan jatuh EM. Tai hambai maya peru. Sini Bupha granobo. Tai siu sano. Sini problem no semua baik ni problem ni wan sugoi sini semua solve kai dengan bagai jika kasih nggak semua jadi siam sar kok besar mani apa ang sak baik hang tai sini sudah tu no apa no sung sak lang no tong sak no mana klien ni just dah kanyai mana sini bes kanggo just pun problem tu diklai jauh lagi sengaja proses dah kanyai sengaja problem no sini sak baik ni problem ni jauh lagi solve kai mana apa nggak ang sakbak tanglay ani bukhawa dai belai kena kahama kena siap kanyala ka sakses hamani mode tam dalang male sung borok pai borok ni subang banyo bes kang ni je dok disuk kedong kotor khana sung lai khang mano aban dagang yang hanya haya hambai maya pertino siam sate di sikapano sini di plaza siklarong ni sungjak siklarong ni omhai jungdal darawa sungo subang mani bagai hambai sar sungo Tam bumung, Anbung dah, sukram. kami ke tikormo. Nini cerani bumung ke? Abiram. Ojiram. Boke B.Ed dah kelger na D.El.Ed. D.El.Ed. Bukan simir man saja man. Amba hotel kerja sama ni semua kelai. Tu hamsan semua kelai kata. Kenung tabuk apa ke? Di sini apa ni pasang tu? Nini busana pornen bagi je Chubachu man mani. Apa nung bahin matong kah? Ani buat kuk kata hujan kah? Ya berku kerja bah. Everyone nak pergi kerja ni busana pornen mana? An sebab sapra utai kiri. Mana tu nak pergi? Ngerti kerja cikun bah. Suku maya kena. Mereka mana mana ngurus tu. Kip hapang apa ke? Ti prasa lukurok ngom hai ke Chubachu hai tong mani bo. Nung bahin ke wansu. Bus kanggo tinang ko tam bo hai ke. Kalau mana tu bah kalau orang thangan ni apa wansu kali. Orang boyas tu bah. Mau tahu lah nuk sekarang mau tahu Khatunglaijak aja nih hitung lah kah nih langsung koran. Taman ini? Ane mungkin Ronjit Tripura. Kami ke? Kami kai bilonian West Victoria kola. Norok ni je B.Ed klaima ni. Training bagai rohorjak man bos bo bisiwo rohorjak. Hai ke bo department ni bising ti rohorjak ka. Welfare department doi jadi rohorjak sana sponsor police sponsor ini aku. Hingga sang year ke season 2018 to 20. Bo institute no training ni bagai rohorjak ka. Murshidabad ni Aryan Education and Research Institute. Of college dari rohorjak sana. Ke abu bai norok ni aro je B.Ed klaima ni pore norok ni tam ni bagai abo hai ke tini norok jengjalanga nangka. Sana ke first sponsor ni poliri rohorjak ka. Apro kai all kai 1 year sana rika cinta 2 year ni course. Hingga tadi 1 year last year kai borok fee clear kai dulu ya. Bagai sen tahu 2 year tu orang cakap complete orang ni. Tapi certificate orang naik macam tu. Dan borok sana apa sakai sana B.Ed family ni poriban ni borok tu student. Hingga bagai sen apa tu sana apa na choice kai hobo je B.Ed family apa tu hingga borok bagai sen police sponsor mana hingga thangkat. Hingga ke 1 year fee roman pore 1 year kai dulu ya tasana. Karena kita norok duri nasi dia apa? Pula proken norok आज institute B.Ed training paisuki khanya ni bagai borong no sponsor khanya ni kok tongani. Police sponsor ni sauta apa?
Hingga tabuk norok je aba haike edisi hapangni phasingtai manmani o je tabuk norokni scholarship abo baike norok ane norokni a je training khaimani institute thange abono payment khai norokni certificate mannai amti de o tabuk je payment 75% jama kha 25% na jeng hoito kale khai phano khono je tahon solok bas fudni hisabe kanai khono jeng mana gaisini ka abo haike norokni ajeng jalno kagnani bagai state government bai haike tribal welfare bai kono kok salai jakai ki salai ja jeng kobang ma laisu ja jeng je puro tini exam se apro yok 2020 do apro jeng thangja prai kobang laisu ja secretary office ro welfare te tini welfare department ni survey ba hudi malai ja minister bai apano kono tini solution chang liya pojont jeng edisi hapang ma phai gata hingga tabuk norokni sanmung mankha am haide